Chukudio we dai hon bolon bo je de oji bo de odi solon lo bo je we goton ji do mejije wa ihun vivi menchelebi mi ko do zofin klo son tedin gbe si azantan afoton nu kunu pogo gbe ehome mi ma do dagbe ahojama eton leyo hoye henu pepe leyo mi na seye matin libre ehome ton idiwe mi na be sinu mi etimi pondo menjele ache pe ipase afo atoko si alinu menjije nu wa siko si ahozange mi dogudo waye kaka wa iso ye hon wa ifodugbe mi ane mi na tun do menjele matin libre sodo ikweton hometon di do menjele nugbo enu monkoton indo o ganjibo na do lo do to hoido sin alinu we yon to hoido diyon nukume yo chon devo wero azinpo kege howe do ache pase afo wa doko sin alinu to mi fi matin libre hude do bo time do menjele nugbo to horo sin alinu diyon o to ho hunukun ibene to otan le yo nukume yo chon devo ewe ya zinpo do to pon la eden lebe bo to pon la gan devo le ewe jinja yin do finen matin libre se inu kon de suti dengbe bo ido ton bo mono menjele hogbo no finen diyon Tokoro Rashad ewera zinpo ji ko tonu lu ko yankaja ho tu ku tonu sin otoho do finen bo na pachen agbomi kalavio Nathanael Koti ewe matin libre soye ton le do ihweton hometon ji para ko finen dion Zulkiful Zakari ye dion wana dijon topola para ko tonu wora azoti tengbe matin libre hometon yo sodo ihweton ji saveo tundo menjele Syriac don dine kan agben bo ache pase afo adoko podorun ogbeta se amadoton do finen ko no po khaye aloda lo me bo wazo wen onu do emera hori wotundo menjele rafi ushalao kuna no do pono gbede pon me mi po ipa podo me lele dele po na wazo liengbe bo naido o ganji mentilemi mina tundo menjele hoja madokpo lede hode voton do fi etime po no menjele to gan siso sinu da ho jawe do to mi to fi din do hoye yo me do poro wezun ton ji me do poro avi drawe boro zunzun do fi si hunzun do we matin libre hometon yo ton yo etime do benjile nungbo akulu zangla mi dogudo wa idu taji yo fodun gla me on o gbeta gegetin bo ne de kana wa gben bo na wa nu do to me bo ta lata wara yi yewe enele na no bo lo bo so mi to gan ton yo si huhunu kege bo to gan siso no pa mi tite ngbero kan de gban ton mo dio do kan e ko dio inu emi anukun yete bo ye kanu nu wa etan ya ade ero idere les amis du ro ye kanu nu mo nkan ton o mentilemi bo mi na no menjele wada italata wa ime ide so bo tun no menjele na wa zo khadu so mi da ho jawe osin o ye kame mi na so l'indépendant hojama hometon eton yo etime po no menjele mi wa dede do to bendo mi na tun no menjele vivu mi ton le dion mi gigeti bono gbon wen do mo mi ton leji bono baransa wele nu fiton le ebazon bo gbe tada ho yin o aka ebuton bo no Georgette Evelyn que nom de nuyo etime po ndo menjile wen do mi ton leji dia ino te desu ememo an ndo fi bo hena so do konto e be na aso nuwe fite hena no konto e ndo gbe to kwa gege ro fi be ro khasme bo mi hen mi na se do be na no mi gondo to me don abi to me fifide bo hen na de jido tutu e bo so nuwe be na no konto bi ati yero aji gbelegbele do àwọn mo nǹkan to me ayi no te desu o no yo gbe we so ji won we so do to ji me tilemi bo ro to wi to sile hen se fa do menjile mi wa dede desu ti te ngbero to men l'indépendant do po gle ko we te huwa fo do lo bo mo no menjile Christian we cherun ton pevo eniyan tiyan eleyi azinporo to pon la engle ko ton bo na gbe kando azo yade ko be enu do finen do to pon o me finen bo nu bi kwina le je do ganji bo nu kon igle ko to ton era le kon we desu ti te ngbe yo didide ewe dodo tuton lowo le so azinporo po eje ko reda yo so do asiri do nu wa le nkan ton si wenu l'indépendant hude do ho ne mo do desu bo tele timi do menjire kaka je fidiyan si a hosu zangbe wa iso vodugbe bi dogudo wa ye to pon laga doporopo kande gbanukunwe erenko yi azinpo da sinu l'indépendant tun bo so iwe kweton jiro fin l'observateur ewe mi na so din timi no benjele so mi sin alinu to gantan jawe do po le mi do hode pon do fi menji ton pevu John George abene to otan le Paul hunpin din onukun itan bi ku gbo do ji ton vla fo mo yin e ka ja vla fo aji l'observateur ewe so voton iwe ji home bo do ho mo nkan ton won lawe
eti me kpo ndo menjele o mera ho yeton o de mi ade kon iwe ko ji gblangun do file obi den file o iran o mi monto de ji observateur ewe bina jodo bona so l'emblème du jour e remeton eton yo e so da garder do we kweton ji do menji no gbo e Jean Marie Dosu dion e ye no kutonu ame ko meton e no bo ye ton pe e do fine din po do mede po ne kana wa nugben be na hobi do ahun do po me bo wa da ita ta so mi da ho to gan ton le jawe yo e no ikudo odude ji yo e pa me do le yo ye de ro we zo ton ji ro ton de su ti te ngbe me ti levin bo l'emblème du jour e ho meton eton yo e do enion bo le asa ido e wlan do men jile nugbo yi me bo yin wa nu ro mi adu wa da ile yo ple me ye ple de su ti te ngbe ne kana wa gben bo so mi to gan ton da ho e jawe do ton e yo e ho hizi ho de bu e na pa me do kan ko ji ero abe kan ni gban ton mo si mi ha won ye te yo ye lana ile le tu do menjire no mon koton e mi na je kan ton ho di din to lo de jin le meilleur e ho meton eton yo e ti me ko do menjire ku ton to ho me fi e we mi le mi na no o ran do menjire lu ko yankaja e wa di yo lu ka tro ko ro ku ton tanu mentile mi lu ko yankaja ti me do menjire azo e me ko no fine je no ko no mi wa yo e mi le mi na gbe kan de nu do fine bon nous quand il faut n'avertir le meilleur et ça y est ton quand au et remettons dit Michal Minando au monde jamais au gamon bukale time do benjelen yeme ko soro azin po dede di do beneto mi ton fi din le yo mi tun gege sin ko bo lendo au et mi ton le men bo mi horo de ton mi na yin o tuntun to le meilleur do po et time do benjelen nous bo nous gege tin do akhiyo di yo e do akhive we din de suti tengbe a che pa time do benjelen nous kumi ton ayo di men bo mi do le do de sagmo teme le pon do akhiyo di de suti tengbe a do mu kunde me omen in sad sin o mele in stade sin mele yo do mo bo do so gbeji do menjelen a che pa nous kontora yi bero nous pon de suti tengbe fraternité me no tenton e di mi na wa din etme nu gbodo menjelen o yele ji mi na mesin ye me do to pon la gan teme ten no beneto mi ton fi din le yo e so ye ton le bo de kon iwe kweton ji ti tengbe le fraternité ne bo len da lo fi do menjelen nu gbo e ko ikande o gban nu kunwe mo bo ko yi o to pon la gan si asin po da si din bo mi tun yi ton le ko ye ton le ko bo mi ho ja e ma din yo mi na du le ton ku o mo o kala vi yo mi atno menjelen Nathanael Cotin e ye din ho ja ma fraternité mo no menjele nyabu no di we bo e yo o so reme kodo o nu kon ikan ko no ho sin to dai e du kan ti bo yi to kon la kala vi ton da si yo e na gbe kan do azoton bo nu kon ivo na le botin yo ho ja ma fraternité e do e ne yo le matin libre e di we mi na vo le ko watin e ti me no menjele nu gbo e ado da yi me ado da yi be zon lo ba klo no sangla e mi dogu do wa yi yo me yo tejija gegeti bo pono godu mi tan le yo yiblo pon ko tonu koko to men gle khwe koko koji kaka gbon whatsapp en ko tan azo gble ye tan pe vle imaba lo na wa nde pe de pon to me yo ira gba do to bi to sile lo na do wa do rin ye yo ewe nu no mi anu kunu ye yo bo azo gble do fen ton no ko iklo ibe me iklo ibe de su ti de gbon kha ne le bi khuyi me ye yon nu vi e no ho zan le de su ma ha ye me lo ge whatsapp en ko tan e vi hwe do nu kaka lo bo le te na wa gbe lobo je dokun zogbe yo ewe nu emi anu kunu ye yo lobo akwe mi de tan we manu le se yo to fu etan gege di bla o kwetia ki kan we ko ewe imodo e je sin bo e je so inu e di khala bo je ho kan bi e di yo e dokpo vi de glen ye yo mo jen ye do ho de su khala fin matin li utime do men jelen ko ene e to fu ewe e te ko so gbe e don pe vle bo ho e to fu etan blogbe manu zan do to me yo po do le e wa zo da gbe enelen mo jen mi na tin ko do men jelen o akabi sin gbeta enu e o no e Georgette Evelyn ke dom de otime do menjere en do mi do Hamilton leben bo mi mo do menji yo po pe titire adohu kunde menu ye gbede pon do agbede pon le nu igbon ti yo a o fi de na we ne ka pla fi yo hwe e po mele po eto me ke ka so le ko a mi na on desun lobo hoho a lo kan fonu AS 138 ewe lodo mi hoho a lo kan ne yo jen we yo nu e do mi pa cha de yo po si ale no Hamilton le me yo mi na do o mo jen ton lo ya o do nu a hosu bo to nu kun le na so lobo akon khami khala me mo a mi na je vi bobo baji do khami ton le me e na chen do ko mi ton le matin libre TV ni wa mi ton le yo e ko no kon iru e mi ko do to ro me ko do me kin pon